titiwala. Enjoy life, enjoy bright, enjoy life. 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Kaya friends tayo. 91.9 Friends tayo. No karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayanta betamo. Ibus ni ita na lang yun ring kaya katamong Biblia at miyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, kamusta ko po? At may pagatpanapon po karing kay katamong listeners and viewers, lalong-lalo na po king Facebook na po at yutana king Season 4, Episode 76 ning kay katamong programa. Ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding mieliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa at yako po iamong Jess Layog at syempre kayabe ko po din kana kong co-host at po nga ni king studio ni Brother Charles Quiason at i Brother Renato Boyet Mamukod ne po. Abay nyo kay po kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live at abayan nyo kay pong pasibayo kaniti pong episode ning pamagaral at pamigunam king amano ning Ginoo anya sadyata no puring kay katamong Biblia at abayan nyo kay po kaniting kaorasan. Charles po ini. Maya po, oras po karing kaya kaming masugid tagapagtangkilik na ning Usapang Biblia. So, at yun na kaya naman po kini, bangkanita at admiya po kaya kayo, pigunaman at pilasan tayong gusto ing amano na ning Ginoo. Okay, so good afternoon, Brother Charles Good and afternoon Brother po. Boyet. Po. No? At alang lubngenin alang opisina mo nung karing estudyante bala mo. Napunata mo. Big balik no wata. Ami balik na yan. Pero napun napunalala po. lang klase. Tuesday and Wednesday. Waling ating bagyo, tropical storm. Anyway, so miyarita na kaya katamong last anniversary episode, 2 years. At syempre, kaibat na nito, timig celebrate birthday. Yun ito. At sure po, Kenny, actually mo. Napagkakataon na bisa ko pong Ating yung extension. magpasalamat, karetang hanggang meka, ganakaking kanakong aldoning kanakong birthday. Siyempre karing staff na ning kaya katamong kay radio extension pa na yung birthday. Kung hindi, salamat kaya tang cake po. At po, salamat ngan po. Kaya pong sana po may kakalugod tamongan po, may papangadi tamo po. Dakal salamat. Yes. Salamat po naman karing kaya katamong Akba family. No? Akba Meeting family tamo nandin. nandin this afternoon. Mika emergency meeting kaya taking office meeting second floor na ning ASF building. So mag-planning na kami karing daratang pang activities ning Biblical Apostolate. Siyempre palagi ang kayabe kaya ni Brother Boyet. Yes naman. Okay. At pangabagya po, basan tayo po ing metong at chapter, iba't king banal a kasulatan, at atsuta pa mo rin po king ebanghelyo na pong San Lucas. Asuka tamo pong pakiramdaman at keta pong kaduang dakening programa tamo, isundo tayo po ing discussion. Keta pong makatalagang chapter, kaniti pong kagat panapunan, kaugnay na pamurining pamagaral tamo king Biblia. At syempre, kay ba't tayo pong pekiramdaman ng metong nga chapter, iba't po king makatutok a libro, iba't king banal na kasulatan, naman tayo po iti at tigunaman. King kaya kayo pong lugar, nung nukarin kayo man po nga ni, king bale, king opisina, o king dalan, o kabang at syuko po king sakin at magbiyahin ne po. At kay ba't atin kepong kutang makabasi, king may basang kapitulo at agkatanda kayo pong makiabe, makibat kareti.
Malyari kayo pong mag-text kay kami, karing kay katamong text line numbers, Kempong Globe, 0915-954-1303, Kempong Smart, 0918-351-8282, at Kempong Sun Cellular, 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, karing kayo pong greetings, comments o mensahe o nung ating kayo pong buring ikutang o buring isuggest a topic a buriyo pong pisabyan tamo, karen po numerong arena binanggit na pong among. Makanyan mo naman po maka-live kay po king Facebook kaniti pong kaorasan at malyari kayo pong manalbe. Akit ye po ing live video king page tamo inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM Facebook page. At karing manalbe na po ngening kaorasan, paki-share ye po ing Facebook live stream. Bandara kaltamo po keniking kekatamong programa. At king page tamo po, akit sula naman po karin, din kekatamong mga labasang episodes. At pakibanggit yun na yarin po, ing kekayong parokyang kabibilangan, ban kanita po, adinan taya namang maya pa oras, ing kekayo pong parokya. At magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamong Twitter account, ing kekatamong username, yapin po ing yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM. At ing kekatamo pong Instagram account, ing kekatamong username, yapin po ing @ASF Radios. Para naman po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para po king radyo ning Archdiocese tamo, malyari yo pong ipadala karen ni pong donation platforms, ang maka-flash po king screen at makalagay mo naman king description ning kakatamong live video karing manalbe online. At kareta naman pong makiramdam karing radyo, damdaman nyo po ring donation platforms karing kakatamo pong radio plugs. Dakal pong dakala salamat at ipamalita tayarin karing aliwa pang tawo, ay atin tamong radyo at atin pong usapang Biblia, ang makasawop king kakatamong biekasal pantayanan. Ban kanita po, lalo lapang dakal din kakatamong kakaluguran. Alright, so ngayon po isadyayin ning kayong sarili, ban pakiramdaman tayo po ing mabasang chapter 11, iba't po king Ebanghelyo ng San Lucas. At nung ating ko pong Biblia king kayong pibale-bale, aba, pwede yun pong kwanan at ibuklat, ban ko pong lakwas makataluki, karing katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo po ngayon ing 11th chapter of the Gospel of Luke. Lucas Kapitulo 11. Misan, manalangin niya Jesus king meto nga lugal. Inyang mayari ne, nga naning meto nga yalagad. Gino, ituruyo kaming manalangin antimo indepatan ng Juan karing alagad na. Nga nang Jesus. Sabyan yu ingan ti kaniti ning manalangin kayo. Igpa, samban niya saing lagyu mo. Datang ne saing kayarian mo. Dinan mo kayong pamangan naldoldo. At patawaran mo kami karing kasalanan mi. Huling patawaran mila naman detang mi kasala kay kami. Hemo kay yarap king mabayat a kapagsubukan. Nga na pang sinabi karela. Ipalagay tamong ing metong kaya kayo, mintaya king metong nga kakaluguran, king kapitangan ning bengi at sabyana. Abe, para man mo kong atlong tinape. May paindalan yung metong kong kakaluguran na maglakbe at ala kong ayampang kaya. At ipalagay tamong ing pakibat na nitang kekang kakaluguran na netsuking kilubale antikaniti. Emo kistorbuan, makakandado na yung pasbul at matudtod na kami dingana ako. E na ako malyari mi bangon, ba narinanda kaking pamangailangan mo. Sasabyan ko kaya kayo, agyamang iya mi bangon, huli na ning karelang pamikaluguran, mi bangon niya amurin, ba ni biye nga dwana ning kakaluguran na, huli na ning pamamilit na niti. Inya sasabyan ko kaya kayo, manyawad kayo at mirinan kayo. Manintun kayo at manakit kayo. Tukto kayo at mibuklatanan kayong pasbul. Huling ing balang manyawad,
miririnan niya, ing balang manintun, manakit niya, at ing balang tutuk-tuk, ni buklatanan niya. Nino mo kaya kayong tatay mo niya ubingan king anak na, nung iti manyawad yang asan. Di na niya waring alakdan, nung iti manyawad yang ebon. Agyamang marawak kayo, biyasa kayo pa namang munye maya pabagi, karing kaya kayong anak. E kasi lalo nang igpayong at yubanwa. Ibiene ing banal espiritu, karing manyawad kaya. Pepalwal na yung Jesus ing meto nga demonyo, apepasari king pangapipi na ning meto nga lalaki. Inyang linwal ya ing demonyo, may kapagsalita ya ing pipi. May nga pamulala ding tao, o may nga ting mapilan karela as sinabi. Ibelzebul, ing pekapundaring demonyo, yaing minye upaya kaya, bang palwal karing demonyo. Atin mo namang may kapagsalita kang Jesus, bareng panyubukan. Inyawad da kang Jesus, ing pakit yang milagro ay batbanwa. O neng balo ng Jesus, ing karelang isipan. Inya sinabi na karela. Ibagsak ya ing sano mang kayarian na misasagsag karing grupo ang milaban-laban. Mibagsak ya ing pamilyang misasagsag. Inya nung mapiraso ya ing kayarian ng Satanas, makanano yang manatili. Sasabyan yu king papalwalang kula ding demonyo, huling dinina na akong upayang Beelzebul. Nung papalwal kong demonyo king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman ing minye upaya karingke kayong alagad, ba napalwal dala? Ila mismo, patwanda king migkamali kayo. Nung papalwal kong demonyo king kapamilatan ng upaya ng Diyos, mga baldugan king miras neke kayo ing kayarian ng Diyos. Nung ing meto nga taong masikan at makasandatang ganap, bantene ing balena, ing bandi na ligtas. Nung lubanin ning taong mas masikan at sambutane, kuwanana langan ding sandatang panaliga na ning makibandi, at ipamyena ning taong linub ing banding penako na. Ing taong kampi kanako, laban niya kanako, at ing makipanipon kanako, king kamatutwanan mangalat niya. Potang lumwalya ing marawak espiritu king meto nga tao, maglibot-libot siya karing malanging lugal, at maninto niya nga pipagpainawana. Nung alayang akit, nga nang sumabi king sarili na, magbalik ko king bale ibatan ko. Karas na, akit na king malinis siya at areglado ing bale. Inyama koya at mangumbirang pitong espiritong may gitkarok kesa kaya, at lumubla at manuknangan ka rin. Inya lalong maging marawak kesa king sadya, ing maging kabilyanan ning taong ita. Kabang magsalita ya pa Jesus, kinulisak ya ing meto nga babay, libutad da ring dakalataw. Nga na kang Jesus. Mapala dyan yung babaeng migdala keka king sepo puna na at pepasuso keka. O neng pekibat ng Jesus. Lalo lang mapalad, detang makirandam king amano na ning Diyos at tutuparan da iti. Nga ng Jesus kabang pilulupungan dering dakalataw. Karawak da ring tao king panaw na ite. Manintun lang milagro. O nga lang miyabye karela, subali mo king milagro ng onas. Nung makanano yang meging tanda Yonas, karing tao ni Nive, makanyanya namang maging tanda, ing anak ning tao para karing tao king kasalukuyan. King aldoning pamanukum, tala kadying reyna ning mauli, at pamarsalana na lading tao ning panaw na iti. Uling meni batya king kasuluk-suluka na ning yato, ban makirandam king kabyasna ng Solomon. Oneng may gityang palak kang Solomon, ingat yung ni Keti. King aldoning pamanukum, talakad lading tao ni Nive, at pamarsalanan da kayo. Uling inyang dimdam deng menara Leonas, ginulot la karing karelang kasalanan. At sasabyang kong matnike kayo, may gityang palak kang unas, ingat yung ni Keti. Alang manyan ding sulu at kay bat isalikot ne, o kaya takpane king palanggana. Nunay bili na iti king pitutumpakan sulu, banding taong lulub akit daing sala. May ngari lang sulu ning katawan ding matayo. Nung masala la ding mata mo, sumalay ing mabilog mong katawan. Nung mapulala ding mata mo, dalumdumya ing mabilog mong katawan. Inyamingat ka, pota ing sala at tsukeka, karalumduman pala. Inya nung mitmuyang sala ing mabilog mong katawan, at alang bitasang dalumdum, iti
lubos siyang masala, anting sulong maslag at tatangad keka. Inyang mayari ang magsalita Jesus. Kimbirane ning meto nga pariseo, ban makipangang kimbalena. Inya mintaya kimbalena niti at linuklukya rap ning lamesa. Mi pamulala yung pariseo, inyang ikit na king eya menos gama ti Jesus, bayu yamengan. Inya nga na ning Ginoo. Ika yung pariseo, lilinisan niyo lalwal ding tas at pinggan. O na yung kilub, mitmo kayong kasakiman at dewakan. Mangmang, ewaring Diyos alina lang king makalwal, ya naman ning lina lang king at kilub. Kailangan ni pamye yung limus, ing laman din kaya kayong tas at pinggan, at maging malinis ing sablang bagay kaya kayo. Makalunos kayo, ikayong pariseo, ibabyeyo king Diyos, ing kapulong daki na ning kaya kayong panyangkap, antimoing paminta, bawang, at aliwapang panyang kapagule, o ning kakalingwan nyo, ing ustisya at lugod king Diyos. Kailangan into paran ladeti, kabang ngayula naman kakalingwan daraptan dingaliwa. Makalunos kayo, ikayong pariseo, uling buriyo lang luluklukan, ding luklukang pandangal, karing sinagoga, at buriyo yung sa saludwan karing plaza. Makalunos na kayo, uling mengari kayong kutkutan alang tanda, at daramusakan daring tao king era balo. Nga na ning metong karing talaturo ding kautusan. Maestro, pati kami insultuan mo king sasabyan mong yan. Pekibat ng Jesus. Makalunos kayo naman, ikayong talaturo ning kautusan. Uling papusan nyo karing tao ing mabayat a karga, ay kayo mismo ay buring tagkilan di takmuman, bansaw panyula mo sanang mamusan. Makalunos kayo, patalakad kayong kutkutan para karing propetang pete daring kaya kayong makatwa. Inyay kayo mismo patutuan nyo, king nayon kayo, king depat daring makatwayo. Uling ila ding mekamate karing propeta, at ikayo naman ing patalakad kutkutan para karela. Uli na niti, ing kabyasnanan ning Diyos sa sabyana, para lakong propeta karela at tubod, patendela ring aliwa, at lupigan dala naman ding aliwa pa. Inya ding tao ning kapanaunan na iti, iparusan la uli na ning pangapateda ring propeta, manibat na king pangalalang na ning yato, manibat na king pangapas lang ng Abel, hangga king pangapas lang ng Zacarias, apetera, pilatan ning altar, at ning santuaryo ning templo. Wa, sasabyan ko kaya kayo, ding tao ning panahon na iti mi parusan la, uli na nga niti. Makalunos kayo, ikayong talaturo ning kautusan, uling leko yung susi na ning belwan, en na kayo bisang lungob, sasabatan nyo la pa ding bisang lungob. Inyang mama ko ni Jesus king lugalay ta. Pegung pusan ding penataki ding talaturo ning kautusan at ding pariseo. Pegot nande tungkol kareng dakalabage. Bare nga silo at arakap kim pamagsalitan. Lalo, kimapin po penandit, pigunaman tayo, itang kakatamong dimdam, chapter 11, ibat king Ebanghelyo ng San Lucas. So tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programa, king kakatamong first part ning kakatamong usapang Biblia ne po. Dimdam tayo po nandin itang may basang chapter 11 ibat king Ebanghelyo ng San Lucas. At Brother Boyet and Brother Charles, na metong kareng importanting themes king Ebanghelyo ng San Lucas is the theme of prayer ne. At buri ng sabyan, king halos Ebanghelyo ng San Lucas, malimit tayang damdaman ni Jesus sa manalangin, no? Itamo, Brother Charles and Brother Boyet, ne? Dirinan tayo kayang panawon ng pamanalangin kimbieta mo, ne? Metong yung importanteng sangkap, king kakatamong biye kasalpantayanan, ing pamangadi. And Jesus also prayed. Ako tali mong, para po ka na ako mong, nung malaing panalangin, mangay na at magkasakit tamong labanan ng tukso. Ini po kasi ing paralan bang kanita, palagi tamong mikonekta king apong Ginoo at ma-recharge
personally po, among ako po, kompleting ka akong kaldo nung kumingadi. Mhm. Tutuyan, Brother Boyet, sukat maging partining aldoldo tamong gagawan ing pamangadi. Eta sana katatamaran ing manalangin. And I am trying to imagine Jesus praying also among. Makanano po kayang mangadi? What is something unique o kakaiba king paralan ning pamanalangin na po? Yeah, kini mo munang dake ning chapter 11, Brother Charles. Kini kang San Lucas, there seems to be something attractive, no? King pamangadi ng Jesus, kabang sigurong pagmasdan ding mga ding kayang alagad, na? There was something magnetic about the prayer life of Jesus. Pero mong, bali palagi ako rin po mong, darin din kayang alagad kaya itang lalam ng relasyon na king Diyos kapamilataning pamanalangin. Na? May inspire siguro mga tikim paralan ng Jesus, ne? Inya ating metong alagad, may ngutang kaya. Sabi na, Ginoo, ituruyo kaming manalangin, ne? At bilang pakibat, dini na nalang modelo, a model prayer, ne? Pwede dang apusan at tukyan. At ini pong panalangin na iniyapin po itang palagi tamong panalangin mo naman at kakanta po king misa in the Lord's Prayer o itang ausan tamo pong ikpam. Balo mong Brother Charles, ne? Jesus, no tirwanan, ne? Ding alagad na nung makananong manaral. Pero, tirwanan nala nung makananong mga di, no? So it is much of praying well. Uling, sigurong patsiyang biyasa tamong makipagsalita, kingapong gino, mas maging mayan na ing makipagsalita ka ring tao, di ba? So, inya nung tao kang mapanalangin, maging masaguli na mo ing manaral, no? Inya po tang manaral na ring pari, ne? Ing karelang panaral, bunga niya naman ing karelang pamiguna mong pang pamanalangin. Mong, apansin ng kupukina, ini pong tiro ng panalangin ni Jesus, as niya mo namang kasimplihan mong. Makuya dya po, pero nung panigaralan tayo pong masalese mong, matimbang ya, halos sa tsunangan. It is a powerful prayer. And I guess masaguli yan naman pong ituro at tandanan. Yan po ing metong karing mumunang pangadi at tuturuda naman ding pengari at katekista kareng anak at estudyantira. Well, king pamangadi naman, naman kailangan ning masyadong makaba, no? When we try to impress God with, with many words, mo naman masanting, ne? Ning kay bala mo maging mechanical na mo, ne? Every sabihan na pa siyang pekakabame ing panalangin mo, ika na mo yung pakiramdaman na ning Diyos, no? Importante, your prayer must be sincere and heartfelt, no? At kaning panalangin ng Jesus, mayakit ing kayang malalam a relasyon king Diyos, uling, inaus na yung ipay nga pong Ginoo, no? And, take note, it was very unusual for the Jews of that day to call God Father or Abba. Bakit? Uling ingaman ng Father or Abba was considered too intimate, no? Nung bagang mong, first time de pa mo po sigurong dindam Jesus na ausan yung iba in Diyos, ne po. Yeah. Yung ipa tamong atsubanwa ni Brother Boyet. At what ang sasabihan tamong ipang atsubanwa, we remember, God's holiness and glory. That means He rules us. No? He is a God of power. No? Pero take note, yung panalangin na ini, it is focused on community. No? Aliya mo pang individual. Inya sabi na, our Father. No? At alina sinabing, my Father, no? The whole prayer is social, no? Mga di tamo king ipa, anting metong komunidad, anting metong pamilya. Anya po king misa mong abe-abe tayo pong pangadyan yan king igpa, anting kayang anak. Kanita po lalo na inyang bayo yung pandemic, potang kakanta tayo yan, makatasta pa po gamat at mitatala ng gamat. Filta mo na mga di tamong abe-abe, anting metong komunidad at pamilya. Yes. Ating Diyos, tutuyang malugod ay pa, kaya katamong anak na, no? Inya Jesus, tirunating panalangin na ini, anong nukarin bunin ng ausan taya naman ng Diyos, anting kaya katamong tatang, anting ipa, no? So papakit na mo na atin yang malalam a relasyon ni Jesus king Diyos. At king mo muna, burita mo king mipabanalan niya yung lagyo ng ning Diyos, ne? At bayo tayo waran ning burita mo, poryan tayo pa, ne? Ingapong Ginoo. Kadwa, mga dita mo naman para king kaganapan ning kayarian ning Diyos, no? Ating
kakatlo, kaya duwanan o petition, buri tamo king isunduning Diyos, ring bagay kailangan tamo to sustain us in our life, no? Manyawad tamong pamangan aldo-aldo, which can also be translated as bread for tomorrow, no? The bread that is coming. At idala na katamo, king alang-anggang bangketi ning Diyos. Siyempre, mong ne, anyawaran tamo rin po king Diyos, ing patawaran nakatamo ka rin kay katang kasalanan, at patseng atin tamong dapat masanting ka rin kapara tamong tao. At syempre, ang ting katataulian mo rin, ing protekta na katamo, king kasalanan at kautangnan. At pangilag na katamo, king disgrasya, king kapahamakan, king tukso. So, buri na, king gawa na katamong matatag, busal ning kasakitan at kapagsubukan aarapan tamo. Kasanting na po talaga mong ning pangading tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sana po lagi tayang pangadyan at pilasan ing kabaldugana. Kasunod na po niting panalangin at tiro na kaya katamo ning Ginoo, dimdam taya naman itang talimhaga tungkol po ketang tawong minta king kayang kakaluguran king kapitanga na ning bengi. Yag, pangking kwento, mandam yung atlong tinape. Panating yung ayapag king kakaluguran ng maglakbe. At kanita siguro, mas buridang maglakbe ang medyo sisilim. Bang kanita, ilang makaing mabilad king pali, siguro niya akakwadang mabibengi. At may mulabog ning taong ini, kimbale, king kakaluguran. At kanita, you can imagine, abe-abe lang makatukunan king meto nga bale, ing pamilya. At metong la sigurong lugar pitutuduran. Inya talaga namang makaistorbo ka rin kaya bebale, nung ketang disoras abenging ita, karin atin kakatukat manyawad saop, di ba? So imagine ang tala ring bale kanita king Palestine, no? Mga latila mo din, no? At atin la sigurong dase, pipagkeran, at yan ang magsilbing peka bed data para karing buong pamilya. And with this situation, na masakit pakintin dyan, nung bakit bisang talaka ditang tao, uling po, magising laring aben, it will disturb the whole family. Pero makanyan man, paulining kapag pursigyaning kaluguran o siping abale, tinik daw yari ning tao at pigbigyanan Grabe naman po pala kaya mo, persistence nitin taong ini po, Sa bagay mo, nung yaku rin po, chuking lugar ita mong, mikabandi kitang kay balyang ita, talaga naman po talagang talakad na ako at ibiya ko na ing request na. Kesa naman king na ako patugutan at na ako mipatudtud. At siyempre, isipang kula naman ding abi ako kiyang kay balya, uling mayabala laking karalang pa magpainawa do. Anya po ing apong Ginoo nakatamo rin po ay is po mong nung kukulitan taya palagi datanging panahon ipagkalug na rin ing anyawaran tamo lalo na po nung makakayap kay katamo. Yeah. At kaniting makuyod ang kwento mo rin, tuturo na kay katamong Jesus, na ing Diyos, makibat siya ka rin panalangin tamo. At nung ing meto nga tao, makibat siya king request ning kakaluguran, ang giyang eman may bug, ulining mitutundo, o mapagal niya at bisaning painawa, ing Diyos pa kaya, no? Ing Diyos pa kaya, ing etalakad man makibat at sumaop, no? So pakiramdaman ng panalangin, ding anak na. At inari pong Jesus ing kayang turo by instructing din pong alagad na banmanyawad, to ask, to search, and to know. Potang minyad ka, mipakibatan ka. Potang manintun, manakit ka. Potang kakatok ka, mibuklatanan ka. Buri ng sabyan, magtiwala tamo lagi king Diyos, and we expect pakibat king apong Ginoo. Ibyeneng anyawaran tamo, basta't makakayap. Sabi dapin, nung manyad yang asan o eboning anak, naneman dinan ubingan o alakdan ing anak na. O nung ding pengari, though they are imperfect, gagawala pa naman mayap kareng anak da, at tutugon king pamangailangan ding anak da, ing Diyos pa kaya. Magkuswelo ya ing Diyos makiramdam kaya katamo at makibat kareti. Anya sana etamo po sa sawang manalangin. Let us pray without ceasing. Yes. So. Ibyetano pa mo po among deni pong makapanayang kutang para karening kaya katamong listeners and viewers. Okay. Ing mumuna po
Pilan at tinape, ing andaman na nitang tawo, king kayang kakaluguran, anyang mintaya king balena, king kapitanga ning bengi, ban ating ayam pang king bisita ng dintang. Pilan at tinape, ing andaman na nitang tawo, king kayang kakaluguran, anyang mintaya king balena, king kapitanga ning bengi, ban ating ayam pang king bisita ng dintang. Number 2, ya ing pekapun daring demonyo, asasabyandang ya ing minye upaya kang Jesus, ban palwal karing demonyo. Nino ining amanwan a pekapun daring demonyo, aaw sa asasabyandang ya ing minye upaya kang Jesus, ban palwal karing demonyo. Pwede yo pong i-text din kaya kayong pakibat, king kaya katamo pong text line numbers. Karing Globe po, 0915-954-1303. Karing Smart po, 0918-351-8282. At ding Sun Cellular, 0942-357-4268. At karing Manalbe po king Facebook Live, keta pong comment section, malyari ye pong ibili ka rin ng mensahe yo o pakibat yo, at pakishare yun niya naman po in Facebook live stream. I-type ya mo po in kaya kayong pakibat, kayabe po in kaya kayong lagyo at address o in kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Okay, so samalan niyo na po makibat, karatambing niya ng kotang Brother Charles kaya kayo ne po. At king kaya katamo pong pamagbalik, umpisan tayo po, o isundo tayo, ning kaya katamong talakayan, ning kaya katamong discussion, kaniting 11th chapter ng Ebanghelyo ng San Lucas ne po. Pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka at ingkantang Kaibigan kapanalig bay bukas palad. Iko'y pa mo po mama ko, magbalik ka pa po ing Usapang Biblia. King kasalasayan ning Kapulungan Katolika, dakala ring banal amalyarita mong maging pilimbawanan king biya familia. Kabilang lareti ring bantug amindu, Santa Monica at San Agustin. Ing bulan ng Agosto, ka-27, yapining piyesta ng Santa Monica. Ating katuking Aldo, bulan ng Agosto, ka-28, yapin naman ng piyesta ng San Agustin, obispo at doktor ng Banal a Kapulungan. Kapamilatan ding alang patugot a panalangin ng Santa Monica, migbalik ialub king Diyos, ing kayang asawa, antimorin ing kayang anak, San Agustin. King makapasubaling paralan, mayakit naman kang San Agustin, ring meging bungada, ring panalangin, ning induna, uling San Agustin, meging obispuya, metuliranano, ring maling katurwanan, ginawang dokumento ame kasaw king kasalpantayanan tamo, at meging pielimbawanan de ring tinanggap king biye religyoso. King sawop da ring panalangin ng Santa Monica, midinan lasan ng sikanan ding hanggang indu, lalo na retang magkakasakit. At king sawop da ring panalangin ng San Agustin, midinan lasan ng kabiasnan ding anak, makasawop karela, king pamanyundura, king karelang pamibiye-biye. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright at FM, kayantabe taya naman, king pamigaganaka, king piyesta ng Santa Monica at San Agustin. At iba't po keni king parokya ng San Agustin, king Balen ning Lubao, Pampanga, pupugayan ta kayong ang masayang piyesta ng San Agustin. Ini po'y Reverendo Father Emiliano Dizon Jr., kuraporoko ng parokya ng San Agustin.
sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Magbalik ya po ing usapang Biblia, kani po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dimdam tayo po ing kantang Kaibigan Kapanalig by Bukas Palad. At syuta na po kening kadwang dake ning programa tamo, nung nuka rin po isundo tayo po ining discussion patungkol po king chapter 11 ning Ebanghelyo na pong San Lucas. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang, mamyeng comments o greetings, makibat po karetang questions tamo o mag-suggest topic aburiyo pong pisabyan tamo, malyari ko pong mag-text kay kami, karing Globe po 0915-954-1303. Karing Smart po 0918-351-8282 at karing San Cellular 0942-357-4268. At syempre po karing Manalbe king Facebook Live, malyari kayo pong mag-comment king comment section at pakishare yun nga naman po ing Facebook live stream. At kaya ben na pong Brother Boyet, babyemiya pong pasibayo kaya kayo iamong Jess Layog. Okay, so thank you very much, Brother Charles and Brother Poyet. Chutan na po king second part na ning kakatamong discussion, king kakatamong programang Usapang Biblia. At nanandin, Brother Charles, king first part ning kakatamong programa, apisabihan tayo itang tungkol king panalangin. Itang panalangin na tiro ning Ginoo, itang igpami. So kaybat na nita, mayakit naman ngeni ing upaya na. At pauli ning upaya ng Jesus, pepaluwal ning meto nga demonyo, ing sangkan nung bakit niya pipiya itang meto nga lalaki. So kaya bala mo ang lupang ating exorcism pong ay may ganap. Yes, Brother Boyet. And by the way, dahil Hudyo niyang panahon ng Jesus, niya tinong ausan exorcists. They cast demons out of people, no? Pero rening exorcist na rin, they believe that they had to make the demons reveal His name, no? So, buri nang sabyan, papagsalitan dala. Otherwise, nung edo papagsalitan, buri nang sabyan, they had no authority over the demon to cast it out, no? Pero kening exorcism magawa ng Jesus, nung kapilang niya linwalit ang demonyo, king tao, karin niya paminyalita. So anya pong seni bandeng demonyo mong itang tao karin, o karin niya pa mo po may pipi mong ne at may kapagsalita. Yes. Inyang ikit daring tao, ing depata ng Jesus, oita na po, no? There are two reactions. Amayakit karing tao, mumuna, Ringali para karela in kanungupaya ng Jesus, Brother Boyet, iba't king demonyo, no? And some attributed the working of Jesus to Satan, no? Kang Beelzebul, no? Then na mga liwa, kailangan di pang panyubukan i Jesus. Elang maniwala anggat pakit milagro. Ay naku mong ne, dempi naman talagang kay tao ano mong ne, makanyan ne, gagawa ning masanting at maya pi Jesus, pamarokan da pa inggewa na. Pero nga na ping Jesus, nga na, bibagsak ya ing sano mang kayarian ami sasagsag kareng grupo ami laban-laban, no? So mibagsak ya ing pamilyang misasagsag, no? And I think this is pretty logical, no? Labanan me waring sarili mong puwersa, di ba? Siguradong mga inaka, and Satan would not work against himself. Kung kay bagamang mo king meto nga kay bansa, may nga mo naman tang asandang ni ka civil war ne.
Sabi napin Jesus, a kingdom divided against itself cannot stand, no? So nung ding miyembro ning metong nga grupo, ela mi kakasundo, naning maging bungan na nita, pamisagsagan, division, ipate-patela, mga inala. So imagine ng tamo yung civil war. Nanong burin sabihin ng civil war, itamo-tamo mo, may papatayan. Naning malyari, may bagsak tamongan. So, nung isa tanas, patasan sambutan ng kapwa na demonyo, masambut ka nita. No? Sigurado yung mag-collapse. Nung tukyan tayong logic ay imposible na Jesus, He's working through demonic power. Kanita yung kapaniwalanda, patsiyang tao, may kakasakit ya, o kaya patsiyang may yalipan yung marawak espiritu, these are all Satan's influence. Nung makanyan po mong, dapat akusahan ni Jesus na iba't king demonyo ing upaya na. Kasi mayap ing agagawa na kareng tao. That's right, no? Akakita naman na uluan at pakayapan nala at palayasan di mga rawak espiritu. That means, manibat king demonyo ing upaya na. No, gagawa ng Jesus through the power of God, no? And these mighty acts of Jesus give evidence na dintang ing kayarian na ning Diyos. So, ing laban po kenimong, it is between Jesus and Satan na po. It is a cosmic struggle. Isa tanas milalarawan ya anting masikan na tao, makasandatang ganap at makasadyayang idepensa ing balena. Pero Jesus, yaing mas masikan, the one stronger than he. Masambut ya ing demonyo kaya. That's right, no? And Jesus simply defeated this strong man, no? Patunay na Jesus, He's stronger than this so-called strong man. Aliya makapailalam king upaya ng Satanas, no? At kaniting pamipakit ng upayang Jesus, ing magligtas ng upaya, no? Buri nakatang sopan, banlakwas maniwala at magtiwala kaya. Uli ning pamangilala tamang iniking kayang upaya, Brother Charles, mas hakikilala tayo naman nung ninuya, no? So iti, yasanang magdala kay katamu, banlubusang maniwala at tuki kaya. Makiramdam, lalong-lalo ng kingkayang amano, Brother Boyet. Kabaligtaran naman po karetang tawong minisip matsura laban kang Jesus, naya kampuneng Satanas. Detang alagad, detang alang patugot manintun sign o milagro kang Jesus, atin pong metong ababayi, kinulisak naman, kay ba nanini, libutad ding marakal atawo. Ing enapsen na niting babayi, metong yapong beatitude. Sabi na po, mapalad ya ing babaying migdala keka, king sinapupunan na, at pepasusu keka. At least keni po lupang positibo yang amano, at antinyaring pinuri ing indo ng Jesus. So balik yan mo, antinyaring pong pinuri Jesus ating kayang beka kain na mo, pamilya na, lalo na iimana, alang aliwano niya po Mama Mary. Wapin Brother Boyet. At kanita, king kultura da karin king Palestina, poporian niya yung babae, paulining accomplishment, taagawa na king kayang anak, no? So in this case, ninong tutukuyan na yapi ni Maria, no? Nung lawenta mo, ining babaeng ini, antim niya namang dimdam, halimbawa, may nga mano, Elizabeth, Yes. diba? Yung pinuri ni Maria, di ba? That was the visitation. Inyang sinabi na mapalad, iya kareng sablang babay, at mapalad siya naman imbunga ning kayang at siyan ay Jesus. No? So, bilang pakibat ng Jesus, no, ketang sinabi na nitang babae, hindi na naring emphasis kaniya pining, lalo lang mapalad nga na detang makiramdam king amano ning Diyos at tutuparandareti, no? So itimuri ning sentro ning katurwanan Jesus, di ba? Mapalad laretang makiramdam at tutupad kareng katurwana. Siyempre po mong pangaras king pamakiramdam, may atawli i Maria, uling ya tinggap na ing panagkat ning Diyos at tutuyang mekiramdam. Ngay Maria, wari Brother Charles, tutuyang malapit king puso tamo, lalong-lalo na kaya katamang kapampangan, di ba? At king tutuking bulan, September, na? Yes. Berber na. Sisilip na Jose Maria. Jose Maria, no? Pag-celebrate tayo ing Nativity of Mary. At makayan mo rin ing reenactment na ning canonical coronation ning Virgen de los Remedios. No? At saka po, itapon kay katamong rosada na ning Birhen, maragulya pong impact
kaya katamong talasalpantayang kapampangan. Patse po, mamisita ni ing birhen karing balang alugar akayabe ing Santo Cristo del Perdon mong din tao, sabikno pong akit at salubungan la, ban misaupan king karelang pamanalangin. Yes, asaksyen taong pasibayo kanyan, potang. Kaya nga tang kalubaw. Yeah, karin kilubaw tang king September 8, kanon si ang coronation na ni Virgen de los Remedios. At akit taman na makarismaya, makarismaya ang tutuing Birhen Maria kay katamu at kareta namang manyawad signs kang Jesus. Sinabi na karela, king alang miya biya milagro or signs, karela, maliban mo king milagro ng Honas, no? Numakana nung ingi Honas, may ginyang tanda, karing tao ka rin king Ninibe, bakit? Uling penaral ne ingamano ning Diyos ka rin, no? At Jesus man, iya ing tanda king kasalukuya da henerasyon, uling iyaman, penaral na ing amano na ning Diyos, no? So, ding tao Ninive, migrespond la, migsisila at migbayo uling dimdamdaing panaran ng Honas, no? At makanyan mo rin, pelalong ining reyna na ning mauli. She responded with praise to God of Israel through the wisdom spoken through Solomon. Anya nung kay mong, lawenta mo po, deting tao Nineve at ining reyna ning kay mong mauli, pareho la naman hentil o pagano, pero may kirandam la. Yes. At dating hentil la rin, sabi ni, pa ni sinabi mo, Brother Boyet, may kibat la positively kari Honas ang papakang Solomon. So, megin lang lalong receptive king pamipakilala ng Diyos kesa karing kasalukuyang henerasyon dareng Hudyo, no? So uling Jesus, he's greater than Jonah and Solomon, no? At ding tao expected karela na mas lalo la dapat makiramdam kaya. Isipan ko mo po mong, wari po i Jonah, may naral yaking Ninive for 40 days. At megbayo la po reng tao. Pero deng Hudyo mong, ot kasakit da po yatang maniwala. Sa bagay, Jesus pin, karakal na nagyawang imala, karing miha iliwang lugal. Pero, deng Hudyo, masyas la pamuring buntok, at manintun la pamuring signs. So, patsyan talagang sarado kaisip, king meto nga tao, ala na kang akit masanting at mayap kaya, Brother Charles, no? Palagi na kang magduda, palagi na kang mimisip marok. Orem puren taong palagi namong makasalikot king dalundom, alalang akakit. Pilit deng tatakpaning sala. And speaking of sala, Brother Boyet, no? Jesus ginamit siyang image king pamipakilala ng Diyos. Kaya sano ini? The image of an oil lamp, no? Ing sulu, sabi na, dapat sa salikot, dapat tatakpan, sukat siyang ibili, king lugal, makalage. Ban kanita, of course, ding tao, akit ding kayang sala, di ba? So makanyan mo rin, ding tuturo ng Jesus, itala sa likod din. Kailangan lang mayakit, kailangan lang milantad, no? They must be openly proclaimed to all. Ginamit yan naman pong similar image kay ni Mong, ban ilarawan ing mata bilang sulu ning katawan. Yes, inyang minunang panahon ing mata, no? Iya mo anting awang anong nuka rin na milulubing sala, no? Bilang sulu amamiyang sala king katawan. So nung okay ing mata mo, aslaganan ning buong katawan, no? At nung aliya healthy mata mo, manatili king dalumduming katawan. So patsyeng yung buong katawan tamong kumapnuyang sala, sumlag tamo, ne? You will shine brightly at pamasalan la naman ding aliwa. Inya po tapong mong harandaman tayo ingamaro ng Diyos through Jesus, sukat tamong isalamin ing katotohanan ng Diyos king kaya katamong pamibiyebye at maging tamong kasangkapan ng pamipakilala tamo kaya karengaliwa. Ing tauling dagya ning chapter 11, ning chapter 11 ng St. Luke, no? Makapatungkol ya king pamamarsalan ng Jesus karing Pariseo at talaturo ning kautusan. So the denunciation of the Pharisees and scholars of the law. Umuot, bala mo hata. Mong, pikakasama po yata kay dening tao nga dening Jesus. Grupo nga rin Well, alin naman siguro, Brother Boyet, no? Ang yang Jesus dakalya maging karanasan. Ang yang dakalya, ang encounter ay masanting karening tao nga rin
Karing taong like the Pharisees, no? He did not hate them, no? Lawin niyo naman, kinumbira niya man ning metong nga Pharisee, Jesus, no? Ban makipangan king balena at minta niya man ni Jesus, and he accepted the invitation to eat with certain Pharisee, di ba? So I wonder nung kaya megsisin ining Pariseo, ining Pariseyong ay ni at kinumbira niya pa Jesus niya. Bakit ngayo uling ikit ni Jesus aba menos gamat bayo yung mangan, no? Uling pong practice da po rin pious Jews ing manos gamat ba yung mga nepo. It is part of the ceremonial washing. Yes, very strict, no? Very strict when it comes to ceremonial washing, no? Lalo na ring rabay. As nung kaigpit pangaras king makanyan, no? Patseng ka nung telan may tinapin na eka menos gamat. Aba, ti ka namang tinalan din at tao, no? At nung rabay ka, at gawa mo ini, pwede ka namang ma-excommunicate. So bali mong, sobrano mong po pala nemong ne. Bagkus, pangkilwal mo po yan. Nung sana po yung puso da, yung linisan da, mas masanting po sana. Inya ding Phariseo, masyado lang maingat pangaras king external appearance, no? But not in reality. Malinis lapin sa nga kakit kilwal, pero marinat naman pilubluban, no? Inya sabi na karela, makalunos na kayo, ikayong Pariseo, no? Lilinisan nyo ring luwal ding tas at pinggan, no? Ring kilubmip no kayong kasakiman. So bali kini mo ni at ne katindiya po ata kini inga pa mga impong kay, pa mga manon na kening kay. This is labang karen Pariseo ne. Yes, but this is not a language of personal irritation, Brother Boyet. No, warning nga nala, no, bala mo dimdam tala naman ding propeta, king matuang tipan, karing amano ng Jesus Areti, no? Mahilig la pa naman libu-libutad, burida, chula kareng luklukang pandangal, no? Kareng sinagoga, burida itang palaging pupugayan at sasaluduan. Oreni po ring tawong feeling entitled, nepo, at mababanggit lang naman po mong antimong hypocrites, nepo mong. Yeah. And you know, these are religious leaders who love giving the impression that they are spiritual, Brother Charles, no? Pero it is the contrary, no? Magpanggapla mo. At karening tuki-tuki ng inapseng ama nung Jesus against the religious leaders, lupang may sorala pa kang Jesus, no? They did not receive Jesus' correction, no? Pegumpisan de pang inatake Jesus instead of repenting, they even rebuke Jesus. Actually mo nung kayang tamong yan kayang yan malalyarya po yan ang yang kasalukuyan mo papa-implement mo ing maya patusto atin pa rin kukontra. Bali mong pagmalasakitan mo nala at gana-gana ilapa po ding alangganang manyabing matsurang laban kaya ka. Well, atin pingkasebyan king banal kasulatan, Brother Boyet, nga nang sasabi, kapilan man eme sasabyan na ing taong palhalo, no? Uling pikasama na kamo, no? Nung sasabyan mo, tao yung biyasa, o sasabyanan mo, metong yung taong biyasa, igalang na ka pa, no? Naburi ning taong palalo, ing sasabyanan. Manyawad payo ka ring taong ating kabyasdan, no? Anya, po makapagtaka mong na inyang mamakone Jesus, dakala pa sinabing masanting kaya, ding Pariseo at talaturuning kautusan. Pengot ng deman pero itang gewada uling buridya mong asilo king pamagsalita na. Buridyang pakirakpan. Salamat po mong at magposta pa mo po at palabasan ding mapilan apaganaka ampo po ing kantang You Are Mine by Bandojo and Aquino. Okay, so mibalik ka pa po ing usapang Biblia, banbasan din kaya kayong mensahe, din kaya kayong greetings at pakibat, karatang kutang amibie po nandin na po. Ing-kadwang pulot siyam ng maldoning bulan ning Agosto kaniting Banuo, August 29, yapin ng National Heroes Day. Iting kapag masusyan, mibibili yaking tauling Lunes ning bulan ning Agosto, Banuo, Banganakan at Pogayan ing tepangan daring kay katamong Pilipinong bayani, ame kilaban para king katimawan ning bansa tamo. Kabilang kareti ring bayani etaman kilala o balulagyo.
Kaya bayang mamyepuge ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, karing bayaning may daon karing karelang biye, ban ipagluwalo ing kekatamong bansang Pilipinas. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Magbalik ya po ang usapang Biblia, Kenny Pamurin po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngeni po basan tala din kaya kayong pakibat karetang kutang tamu, makanyan mo rin po din kaya kayong aliwa pang messages. Happy viewing po kang Beng Yambao Dizon. Hello, Beng. From Coronada Yumitra, hello po kaya kayo among Jess, Brother Boyet. Thank you Niningat po. ko po at amis da kayo po. Oh, we miss you too. From Lina Flor Rivera, good afternoon po Malina. among Jess, Brother Boyet, Mimingat and God bless. Thank From you. Gloria Figueroa Feliciano, Maya pa oras po among Jess at Brother Boyet. Hello po. From Elisa Morales, good afternoon po among Jess, Family. Brother Boyet, pasibayo belated happy birthday. Thank you. At miss da kayungan po, ingat po lagi. And from kareni pong aliwa pa from Beng Yambao Dizon. Hello po among Jess, Brother Boyet, good afternoon po kay kayo. And from Teresita Yoswico, blessed Thursday po kay kayo among Jess, Thank Brother you. Boyet. God bless po, iba't po king Diocese of Tarlac. Mhm. At from Mila Beroy, Ang Mila. watching a blessed weekend among Jess, Brother Boyet. At makanyan mo rin po nga na po kanong among mon na valedictorian niya po kano, Brother Boyet. Yes, yes. King usapang Biblia ne po. At Teka ta pa rito, Charles. Masabitan niya medalya po ta kanya. good job and more power. Take care and be safe. God bless us all. Happy viewing po kay ang Angelina S. Garcia, Maya Pagat Panapon, among Jess, Brother Hello po. Boyet, at kapaningatan ngan po, and God bless. And kareni pong aliwa pang makataluki kay katamu, Lota Garcia. Hello, Father Jess, Brother Boyet, blessed afternoon. Glad to see you again. Stay blessed and healthy. From Wilma Makatuno Paule, Maya Pagat Panapon Hello po. From Winnie Lopez, Maya Pagat Panapon Winnie. po among Jess, Brother Boyet. Keep safe and healthy always po. From Agnes Evangelista Sarmiento, Maya Ma'am pong Agnes. oras among Jess Layog, Brother Boyet Celso Mamukod. Dakala salamat kening maulang programang Usapang Biblia. Mimingat kayungan palagi. Thank you po. From Lota Garcia, Atlung Tinape at Beelzebul. And from Julita Laksamana, blessed Oy, afternoon po. Hello po and greetings to Tito Rick and Kuya Nigel Yes. and Mitch. And from Lina Flor Rivera, Atlung Tinape at Beelzebul. Happy viewing po kang Esther Pagku Alfonso. Oy, Esther. Aaron Miss you. Figueroa Basilio. From Adela Obhaan at Hello, Lung ma'am. Tinape at Beelzebul. From Winnie Lopez at Lung Tinape at Beelzebul. From Belen Santillan-Sese at Lung Tinape at Beelzebul. From Mila Beroy at Lung Tinape at Beelzebul. From Wilma Makatuno Paule at Lung Tinape at Beelzebul.
From Angelina S. Garcia, Atlong Tinape po at Beelzebul po. Happy viewing po kang Rachel Triles. Good day po to all and keep safe and God bless. From Pete's Jimenez. Pete's, thank you po. Atlong Tinape at Beelzebul. Happy viewing po kang Tess Gumabon. From Coronada Yumitra, Atlong Tinape at Beelzebul. Happy viewing po kang June Mark de Guzman, Tess Pamintuan. Hello, mga Tess. At kang Cristel Relos. And greetings also kang Gilbert Sembrano, Vicariate of VDLR Catechist, ASF Pampanga. St. Catherine of Alexandria Parish. Yes, of Porac course. Church. Yes. At dem pong kakatamong listeners mo naman king Mother of Good Counsel Seminary. MGC. At makanyan mo rin po ding Biblical Apostolate Pampanga ASF. At kang Regina de Guzman at dem pong senior citizens ning Barangay Kebiyawan. At antimurin karening aliwa pa pong makataluki ngeni pong kaorasan dakal pong dakala salamat king kaya kayo pong pamanantabe. At kut nan tayo po ngayon yamong nung ustula po retang pakibat karetang kutang. Okay, so thank you very much, Brother Charles, at karing egan-egan pong may kibat, karetang kaya katamong adwang kutang, abinyanan din na po. At burikyan naman pong gusto ko rin pasalamatan at batiin yung si Jofel, no, na nasa Cebu at nag-birthday din siya. At patinamo rin ka na akong parokyanos King St. Catherine of Alexandria Parish, King Porac, Pampanga. Of course, we have the Kongdeo Galang, ne, Alfonso, Kongdeo, ne, Alfonso, at the Mangester, the Manglo Carion, no, at Sing Marisa Gosum, dila Conches Conches Mercado. hello kay kayo nga, ne. So, happy viewing kay Kongan. So, lentala po rin kay questions kutang nandin Namibia. Number 1, pila na tinape ing Andaman nanitang tao king kayang kakaluguran, inyamintaya king balena king kapitangan ng bengi, banating ayampang king bisita ng dintang. The correct answer, 3, atlong tinape. Number 2 question, ya ing pekapundaring demonyo asasabyandang ya ing minye upaya kang Jesus, ban palwal karing demonyo. Brother Charles? Beelzebul. All right. So, reto po rin pakibat niya po and perfect score lang kay katamong viewers. Ni kay katamong menanser ni karening ko tangareni. Okay. So, ala ko po ring announcement. Ay mo, minsan pa po, dakala salamat at burikeng. Nano tamo next kay Thursday kasi. Burikeng i-greet advance happy birthday Judith Yumol Butcho, happy birthday det. At diyan kong mayap oras din ka na akong estudyante. Amis ko lamang ding catechesis class number 20. Yeah, birthday na naman Father Jasper. Happy birthday, Father Jasper. Okay. Ating kang bulisabihan pala na. So, ariantanya po yung kaya katamang programa, kapamilatan na niting pangwakas sa panalangin. Kilagin pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ming malugod, pasibayo, peparamdam yu kaya kami, in kaya kayong presensya, kapamilatan in kaya kayong banalayamano, lubos keng pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe, at pamamiesikanan at inspirasyon, baan manatili kaming matatag, king kaya kaming biye, lalong-lalo na, king kaya kaming biye, kasalpantayanan. Ika Ginoo ing sibol ning sablang kalam, ika yung magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sanang bubuklat din kay kaming puso, ban mabiyasang makiramdam, at palagi makasadyang tanggap king kay kayong amano. Pakapsya na kami sana ning kay kayong amano at gawan yung kayong instrumento, ban ipasyag at apalaganap ing kay kayong lugod at mayap abalita. Mayakit sanang tutu king kay kaming pangatao, at pamidapat-dapat ing bunga niting kay kaming tapat apamakiramdam keka iti adwan mi king kapamilatanang Kristong Ginoo mi. Amen.
King Lagyoning Ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Okay, magpaalam tana, Brother Charles and Brother Boyet. Dakal pun dakal salamat karem pong kayabe tamo kaniti pong episode ning kakatamong programa at sundo taya pong babalita pa karing aliwa pa ban kanita po mas lalo tamo pong darakal miguguna matmagaral king amano ning Ginoo. Charles po ni mamon po kaya kayungan. Dakal pun dakal salamat king kaya kayong alangsawang pa magsubaybay kaya kami po. Okay po, see you next Thursday. Mimingat tangan po, mi papangadita mo po. Yes, atin tamong replay po ito ni Brother Charles. Yes, atin po palang replay at 7:30 in the evening. Kaya pong ipang may pakiramdam ngayon ni atin pong replay po itong bengin niya po. 7:30 in the evening. So milabas na naman po ing meto nga oras makabaldugan na kwentuhan. Dakal po salamat. King kaya kayong pamanantabi kaya kami at mikitikita mo pong pasibayo. Ini po iamong Jes Layo King Lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat ang gapo King Tutuki. Ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.